MLA की तुंबे ले लिबा सपोर्टर प्रजा पुनमक से NRC पाम दी सेंसस तो हंदो थिंग पाम दी मैम दी हंडक हर घर तिरंगा मधुमतमदा MLA की इंटरेस्ट थोकिबो प्रजा पुनमक तो NRC लौथोकपा चन्ना हंदो पाम देवा अदुगा सेंसस थिंग पाम देवा मैम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यंगली पेन दो लेते मोग MLA सिंह सुम याना मोगी प्रजा सिंह चटमिनरी लाउरी सिंह कनानो मफम रां खंगदवा हा मोग ऑर्गेनाइजेशन सिंह पंगसेम सेम पंगाव लाउरीनी हाइब रोम दा सेंटर दा ओहनग्रेबा मरमदी प्रजा ने लाउरी हाइबदी मणिपुर गवर्नमेंट ना कीरगा प्रजा के इंटरेस्ट दा सेंटर दे अप्रोच तौदो तौरक्तबनिना सेंटर ने उरीबा मीनिंग दे दु उवेबको MLA होजी यों NRC ने सपोर्ट तौदबा MLA म्याम सेंसस थिंग दबगी MLA म्याम बोट ले पियारोय हारकोम दमदा असुम होजिकी एखोय की डिमांड से पुंकाई कारेनेबा मा केंद्र दे मा सपोर्टर सिंगा दुगा लाउरिबो सी सोम सिंगा काइनगनेबा मसी थोक्तबि यमोबा अदुगदि तौरी पुरमक्सिम लेरिबा मणिपुर प्रजा केंद्र की प्रजा सिंह MLA मतुंग इलिबसिंगदी मणिपुर की मी नत्रबा अदुदि के मखोयना याद्रिसे प्रजा के अगेंस्ट लेरिसे अदुदि मिटोफ चंगपदु मोय सपोर्ट तोवेना आइदि लोनिंगेबा मरमदि मिटोफ खंदोकसे दु मोय यादेबा अदु मागी लीडर मा होयना थागलिबा MLA सिंगसि यादेबा मोय मसे पंगलाव लाउदि यारो बो फंगनबा लाउदु नते एखोय एक्शन पामेबा अदुदि MLA सो सेंसस तो बियारोय NRC सत्रिफो लेपियो मागे प्रजा सिंजु लेपियोबा अखोय लाउरिबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिदा कुनकुनथ्रा लाउरिबा मसिन ओजा मखोयदि मचुम जाबनिने ने अरे मचुम चा नति मचुम चा दि हिंग यारोय मचुम से अदुम सारे हेते मचुम चा गा मणिपुर दा अदि मचुम चा सिंग से मवन थोपि गनोबा तुम लेयोबा मणिपुर नुसिदबनिने अखोय लौजरसेबा मोय अदुदि मखोय प्रजा दुगा मखोय की रिप्रेजेंटेटिव दुगा मणिपुर की मिनट कोई डिक्लेयर तो भी आएगा चम मणिपुर इंटरेस्ट वांगा कोनो भाई मेरे कई के मोय मणिपुर इंटरेस्ट लाओ साबा अदुगा मणिपुर की सोखा दमतमदा मणिपुर प्रजा कन्न बेलाओ पर तुमिन लेबा पार्टी के हालगा मांग थारीबा कई गनोबा अदु BJP पार्टी हाइबा कांग्रेस पार्टी है एनी रीजनल पार्टी होसनो लेरिबो पार्टी इंटरेस्ट हारगदी मांग थारेबा प्रजा सिंजु अदुगदी NRC दी मांग थाव यादेबा ओपोज अदुगदी हाइबा मणिपुर दा NRC चाहन सी हन लाउरिबो प्रजा पुनम सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुनम लाउरिबो सिबु मिटोप चंगबोदि यादे थिंगजी हाबने त्रोबा मखोदि की अदुगदी अना साइ हारिबुदो अदुदि मोनि यार बोट की दबर पुसिलक्पा अदुदि तानथोअरोइसि जुम थांग्रासे हाइबुगा सब मने हेवानिदा अदुदा अइना हाइजरि सिंगदि केंद्र लेरिबा इमा इबे मियाम अदुगा लाइक एसु हैरबा नहा मियाम असे नसाना थागतलबा MLA ना तौरिबुदो पेनब्रा पेनदिब्रा कनागे दमक लेपी प्रजा के लेपतब्रा मणिपुर के लेपतबसे लखोय की प्रजा के लेपट्रेना नो केंद्र की मी इंटरेस्ट लेट्रे हबदो नो लवि वानिदा अदु नतदि खोय हानि पुनमक्सि अखोय सक्सेस ओइबा मुगरबा हौजि चरिबा MLA ने चबा आय साइ खोय मिदम ने हाइग्रेको एयरपोर्ट एजस अदु उ होवेबको माने कि हाय आइदी मोय टीम नतिदा मखोयना के ngangnariगे हाइदो आइ सटलगा के हाइरके अबदो तानबो चलिनी खंगनबो चलिनी हाइबा अदुनि याम कारेम ननबा याम कारेम मीडिया सिम कारेम नरिबा मोयना मीडिया सिंग हंगिबगी मीनिंग नि मोय खंगदे फोंदो पिगदबनेबा मोय हंगिसिदी ए कोइ कई सो मणिपुर इंटरेस्ट अखोय चलिबा पुनमक्सना ngamba ngumdaba tongamani अदुबो मयांगी इहुंदो पुरगा
aduga khoi aseng bodom ta tamnuge na mayam gi mihut oina su sum leirabina khoi ngaktang su unaraga adugi mayam gi te so phongdo oge hai ri ping ga bodo chali ba mi sing bu karem na bagi mong da hana hai ba ko mo chali ba ma ngani do chali ba ma ha chali ba sing su ma gi mi ne tha de ba ma ma sa ma than de ni hai bi to bram ta ego mana ngam me ba ya pota adu ga di kamana manipugi parjagi interest da kamana mungena satlaga phajana thamnung do bino handak ai party gi BJP ai independent wera do party gi MLA BJP gi TKP onu ga wonom na chap ga sam nan chal le ba ko ana asai chali ba sing su aina haiti punma manipugu no sibangak to oiraga di manipur parja ga manaraga elected singju satminna biyo civil organization lauri puno se nak makhoi su lo yauri bani ana asoi website leigani MLA singi asoi su yam lei data yam lo do le asoi yam lei lo leiri ba miyam ge dress da ngam da asaw bana kha ngam ba aduna di moina adu government against ngam bi re MLA gi against ngam bi re na madu da lawkhatlaga madu da action lawna ba ngam handana ba haibudu di miyamgi demand achum demand du namthabgi macha ama oiragadi miyamgi asaw hingala kani habna masi aro ground than. Okay, thank you very much Thagachari. Ozaroji nini si torokpada oza hojik numidang wairam tara phawada mapamgi mipung khuding mangna khogi NRC update tawdana khogi census tawba haibasi yaroi haibasi yamna legitimate oiba adugumba khongjang ama khak oibanina miyam khuding mangna yamna kanna support tawi masigi support tawri basigi adudana tana hojik khogi delegate khogi oja ragumani oja nisikanta oja ibomcha amadi khogi oja sarat makhoi mari punna khogi union home minister unaba chat khogi NRC gi matang da unaba chatlibasi sida miyamna changsaliba khogi pressure group singna changsaliba miyamna support tawriba singsiga hairagadi oja gi expectation da chaliba delegation singchina halakpada NRC gi oina oja kari positive oiba karigumba response kharadi porakani habagi thajabase lei prokamai tawe ojagi oiba warol khara khajitang untong thingdibi oja yare mak kanane ngasigi topic matung ina yengba matamda NRC haina manipurda hojiki yamna kaigi damakta NRC si manipurda kaigi damak yam darka oiribano sini hoine udabadi kaigi damakta manipur parja punamakna NRC haina masi census tawdugi mamangda tawbiu haba maramse niriba hoji demand tawriba organization punaba asna chatharakiba khungang toa khungjang si toan ba puthoraga chathariba aduga leiriba manipu apunbagi oiba kanana hojiki demand tawriba se punamakna manipugi indigenous punamakna masi daka oi haina masi handaki matam amadadi tawnude adu handaki ani shu nini gi 40 hours gi ban asida kegi da manipur da leba parja purumakna haitare ko zati purumakna masi demand tawribasi maram kaigi no haibsi miyamna khangba machange ba ko aduna masi nini bagi importance kaino haibasu akoina khangba mate daka oi aduna saugaliba purumaksu daka oi aduna masida akoina yingi abse masi manipur government gi hojik topic da lakba oina hojik leiba akhoi kanna demand si cancel kan sida nahamuk akhoi tabli na mayam na si census tawdri ma NRC to biu na masigi irang thokti mamang dagi chum tawrupuni ko aduga hojik irang su chum lakpa matam sida masida akhoi government manipurna hojik numit 48 hour ban tawrappa matamda manipur gi oina delegate oina salibra manipur
government ki representative oin chalira just mokoi mari emere amani mari manga khakta ekhoi chu Delhi chale do una chalu ge have se moi ki constituency da leriba praja singi interest da vote ki nuai ba chalibra or ta sing na manipur gi ihunji khanglaga bon demand to riba praja purmakki no to riba issue sigi masi tangai phadawni hana chalibra haiba question hangphom amal daka oi maram di aina masi haibadi mamang di Pasal miam lau ni macam beri government si tumin lelaya, tumin lelaga hendak ngas buat nak selak paga, aduh 40 hours nak selak pasiga, aduh kai kumba masih government na masih government asina mayangi ihunde khanglaga matam khar si yaitho ani haibagi sanin phangbagi mugoi advantage lona ba chalibra haibu su koi hangphom hangbai aba question mo oire ba ka hoi chaliba emele singche aduna masida hangai ti mugoi chaliba se government gi representative oina sapani government gi oina magom thodaraga masi no hoi chalu ro na koi punamak sapiya de mari sina Sapiro hari hari besar di sini cap capa home saja masih NRC matanda manipur problem hoki pun mak asida 1951 dengan lak kadoi lak aga setelah India independent 1947 tu pangki matunda NRC aham betul 1951 dah tahu kiba madugi cap capa lagi malam Purmak ado home saja thambi abang ngambagi capacity level sini na thari bra state magi oina adu mahina hangmi abani ko moi bain handan lo bona tawa ai government policy do haja bane adu man mahina lakpa ma adu ga amuga aikoina masi kan khan matam masida masi numit ni gi 48 hours lakpam tamsida aikoi government side gi na masi clarification number 2022 da masi NRC di government na masi resolution su low khabani low ga smaya lei khabani ko kramni yes lowi khangi mya adu lowi ber resolution do channa biya baga channa biya da bura channa biya ber resolution orgadi kai gi sahi hoji mai sangsal phao government gi Government of India ki Home Ministry shadi ki kai ki pokum apo rakte Assembly da local petition adu madu Home Ministry da pi da bagira Ministry of Home Affairs da madu ki resolution ekoi chap chan si le de lengo roi ekoi house to resolution logja base sini na chap chan pi da bagi chumni ki house to kak resolution lom naga to min le do kali bu di ya de ko adu pi ba ta di resolution madu ki pokum so ni la masu ya ba ko aduga aina haisdi aduna masi la kom tamsida already housing moina America delegation chale home shed masi ki NRC mtanga ngangi una ba haire dudi haire ba resolution matam mada 2022 assembly lokiba decision ado madugi chap chawa resolution ado madu copy de puraga government ki foda oina chalaga unadurira madu kamba supu puri just unaga sathak mera pangang bulan di government decision na tebo ko ekoi government decision si leire aduna masidi pangthok pidabia roi masigi natadi ekoi parja gi mihut oiba ekoi ga pressure leire aduna masi punamak ase manipur gi apam bani jati amak kinate leiriba manipur haisida leiriba jati 35 leiriba jat tribe gi apun bagi oina maru oina manipur da indigenous oiba jati singi interest ni aduna masi pulma ase duga manipur ge citizen ama oina India citizen ama oina masi taseng lari basi mukhi ga dabdo ubri manipur da assembly na lawri ba decision asi leirabni adu pakum ju pirakte ke dore haina hangbo oina sakbo edi phaba just moi ji ki ai haib ja sai haib ja ma gi ko na board ka haib nuai ni khakda oina pangpai pa una da khangpona te una ga ngang na koi taroi da brina madugi kamhan tori pakum do asa have moi la positive orodra have madugi kai gumba koi gi axiom nan chalu re masu chalu re kawen chalu re adu man thambira me hai thambira madu mata phajan tabire adu positive lakda male hayu bode gi moisu madu gumba gi advantage law pangsa chali ra sapata gi di aina mo delegation chali si mokoi mari khaki interest bi adeba aina haisidi kai gi mo to moi mari khaki interest tu no ba
government ki interest aga di government ki sabta honorable team salary mukhoy ki spokesperson sing lady adi sali ba party ki general secretary yauri aduga MLA sing chali adi hai ba sabta manipur ki decision 2021 ki proceeding assembly local proceeding ado madu ki sabta copy puraga nam akhoi na pising ki basi lai rawani adi masi hoji opera ti kaino na masi ko magi so hayambra Actually, I had in Budi. Asira Compton, 1951, the census ki Rapomtum, 1951 based Queen Mihangi a Pambani, Masi Kanagino, a Pambasi, Manipur Pasagi, a Pambani. I look at the Hosik, NRC, take the Mokamasi, Tobu Hadin Rambo. Highly about foreigners in say, I quit the Sangi of say, Mihamna Kangi, Indian government a Kangi, a prime minister a Kangi, minister of home a piano Kangi, Kaigano, why name Queen Kangi, I said, some silly but more intelligent powder or Kangi Boka. Mokuin is Yara, Sangham is Yauri Boka. A Sinumba, Ladiba, state, Sida, Yama, big crab state. Asida mi top na sang silakan da look akoi original kana indigenous inji look pi habaki state ama oiba population ne haba khoise adumai reiba state asida haiba 1951 based da leiba NRC chatna kiba adu akoi gi population yamom dandi madugi lak iba hengal liba mam sa da hengal punama ado akoi center da khak da taina su chunde ba aina hajin mudi 1951 the base year later na lejere or 1961 high to base year high to guide adu center da kuita na biya deva kai gi mukta government manipur sina matam gi manipur paiwa sasun toriwa singsina kai gi mukta illegal immigrants sing brahmari gi la e khangna kai gi mukta village recognition piribuno number 1 aduga mukhoi da kai no the government ki facility document puro kai piri bano very true majo piri ba puro adu documents piri ba adu na tapadi ekhoi government of India na teba manipur government ne kai no isa ekhoi manipur si mukro khang na mitok ta sum document yam pisila in manipur leiya na ba India citizen onki bi ana ba gi mokta lambi puro ha ga to yu manipur government na tabra ba adu di lei ba puro se ekhoi na center da tai na phang thok ti manipur government ki dori Ron or Kedori, Kamai maintain Tori, foreign policy, constitution period, Manipur, the Sanadrava. Do the Lady Manipur governments na foreign policy, the cook Tadaba Haidera. I don't get a swivel out of a Netavoka. Lady Punamoxida in a Sum Ainatum de Lopodi, Hariba foreigners in La Pontum. 1990, the 1990, some group of boat late a car ever. Adulgadi masi kanana soibanova adulgadi kai gi mokta mugoi miyam si sangna bagi ekoi manipur gi politician miyam official miyam kai gi mokti ayaba pirega ala hojiki choplai leitaba foot hills ta leiba khundariba foreign lakiba brahma lakiba miyam sibu foot hills da nauna tariba 1970 mamang na foreign daba 85 mamang na foreign daba asi ko puno asira 98 haiduni 1990 da sang nakpa his da khulano kya lei yes adu ni masikana lei hin mano adu ministry na raba home minister na prime minister ai congress osnu aduga BJP osnu mukhona nateva lehelishdi manipur government sason to liba puno aneba hoji su example sumpi aham round se thumjani budi masi magi khutong se pi base handak latest anoba ji saka paiba election desu foreigners in the tingo panda kai gi dokta lising kun tra mo free da haptin bi voter adu singo handak SIR lo thokraba lo thoktriba kana sek to ni Kena aku makan bot takan apa hona bermatam maduda hari ba boter se Brahmari ki lapa miyam se bot kunak tu bot thata baya nak kada tau kiwa masih kena tau buno ministry nanti home minister nanti India government nanti Manipur government nanti adul kedi madugi tau iba pulma aduna haujiti madugum bagi aramba toruba minung si kang dana ekoi future ra ubangum daba politician miyam sina taurum badagi hojik Manipur parja se awaba nanglabani aduna masi
ai ke ro su koi 1951 base year gi liko to phajana yanglaga masi manipur gi ni masi parja khak ki interest na te puriba saka sason toriba manipur riba IS officer sing MCS officer sing IPS officer sing purmak ki lek su haiba purmak ki ni madugi interest da ID thabak to bone chungani haibido aina amrang thumjegi. Okay, thank you very much. Tagachari Oza Bonda Mulak Chage. Oza Meibon last census 2011 da tau given ki COVID na maram moiraga ko edum postpone taubre. Ado maram charaga di postpone tau ba haisi oza masi register of census ki mai kai da gedum tau ya. Ado akoi hauzik manipur da thoisi COVID da gibu hena sathi ba dugumba makakni. National Highway po chatpa yada dana masida subam nombam later dana hana masama sagi yung kay leramba mayamdo admaina swaina thoi ba phibam sida akogi COVID na maram oiraga 2021 da tawgi badu COVID tawgadabadu COVID na maram oiraga dum akoi yeithoki boza adu itaragadi lairiba Manipur gi akogi koi ozaro jesna su thambigri duni parliamenta hairiba foreigner eki matung ina illegal immigrants sing si khandok pada state na irai laina state ki issue oina state na khandok pa yare haidana parliament bu khanagraba matung sida hojik si je khandok pangam dadana lairi baneba adui batagadi covid ta upai leitadana covid na maram oirakanda yeithokhiba akogi postpone tawgi boy taragadi manipur si india gi saruk am oina manipur da achauba conflict ama ethnic conflict thoibanina as a part of India, Manipur si part saruk ama oina. Ye thokon tho eboza sidi. Yam legitimate o eboza. Si bawda aikoina lairiba lengak pali ba mayam sina si bawda kari umbamta tawanga makta targadi oza haidi khogi hana khogi kaino ta tajabada su Guwahati gi khoi Assam gi tajagi bida khogi section 4A na ma अखोई इंक्लूड तौगी है अदुगा हजी हजी अखोई लाइरिबा अखोई मणिपुर की सी अपडेट तौनब होनबदा सेक्शन 4B जी मसी हाइरिबा अखोई पालिबा लेंगाक पाइबा यावरिबा सिंगसिना मसी पुखलकांदा चहीबुदी मतमदी खरा चंगलनी है मसुमाइना तौरकांदा मसी अपडेट तौबसी असम की यागिबा सुमाइना अखोई सु दुम यागनी हाइबा वाफम सिसु अदुमा थंबीरीबा अदुइबा तारगदी COVID की मतमदा अखोई पोस्टपोन तौगिबा यारगदी मणिपुर से पार्ट ऑफ इंडिया नी अदुम पार्ट ऑफ इंडिया ने ना खंद्रबरा अबदी अखोई पहलगाम की मतंग दसोजा पार्ट ऑफ अखोई जिरी की करी की तौगिबा मैम दो इट्स अ बार्बरिक हाइनेस्ट क्राइम आतनेबा अदो पहलगाम की दना हेक्ता पाकिस्तान दा तौदना ऑपरेशन सिंदूर चथई मणिपुर दना चही मरी बु फजलानी अहु मखायन जले हजुक से मणिपुर हाय बलम से इंडिया की सरुक सुनत नतबदौना दुम तौ लेरेबा सि तौरिबा खुदिंग से कानाना तहन बनवा कांदा खोगी लेंगा पाइबेदा याउबा सिंजेना तहन बने बौजा सिगे मतंग ओजा गे बमोत से करी हाइदनो खोइदी उपाय लेतबनिना ओजा अदुम लेंगा सिदनी खोइना ताइना दुइसे मोइना लोइन तौगदबनिना लॉ मेकर दी मोइना ओजा करी कमाइन थबिनी मसी कोइना यंगबदा को सेंसस हाइबसिदा खोइना ओजि मणिपुर पिनरसे गवर्नमेंट पीबदि बुदि नते तुंगान तुंगान बा मा की अपामबगी वखलोंदा मा की फोंगदोपा खले सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग ओइसनो और इंडिविजुअल ओपिनियन पी ओइसनो मसिदा कोइ सेंसस तौबा तौदो एनआरसी हाइबसिदि कंपल्सरी नि अरो सेंसस सु कंपल्सरी नि तौदबि यादबनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पीरिबा मतम मदुदा सोय सोयदन तौगदबनि अदुबु सिचुएशन ना यारतबा मतम से मणिपुर दा हौजि हाइबा अदु कमाइना कइगिदमक्ता कोविड ता पोस्टपोन तोरगा हंदक यारोइदोरिनो हाइबा मधु मतमदना गवर्नमेंट ना थोइना कोविड लेबनिना मसी सेंसस की प्रॉब्लम लेना रिपोर्ट थाबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दा अदुना मधु चुम्मी मणिपुर गवर्नमेंट असना प्रपोज टू इस चुम्मी ने एक्सेप्ट तोबदगी पोस्टपोन तोखिबा नंबर 1 नंबर 2 हौजुक लाक्लिबा सिचुएशंस ना 2023 गी 3rd मे दि थोरिबा कॉन्फ्लिक्ट अमा जाति बेजाति गी अनि मक्के कन्न तोनरा कांगा हुना जाति अहु
ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯪꯖꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯐꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯃꯟꯕꯨ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ나 ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯇꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ NRC ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯈꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯠꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ district amaga district ma khunma chatbi yadaba timing adu government uba tardi nahandi recommend thar dabneba simba koi community gi class laiba community gi kaina amaga ubi yadaba chachok chasin yadaba simba situation asida aduga crossing to bushi yadaba adumba laibanina masi tawom tamda census tawom tamda masi achumbo oiroi arambo oyakani aduna masi matam khari thoppiuna government side gi nani iradabneba ko igabdo hoji phau idana leireba ko aduna masina ne government accept tawdrise adu ministry of home affairs sayya deba mini nuguina postpone to di kai gi dongta government manipur na khoi de irakte hare di kamai khungudi geba hoji step sariba myamdo adu government gi proposal la aba ne pura hangmum tumda purakti harani adu je khoi gi नखोनी तौसी पोस्टपोन तौसी हाइरक्तगा आइने पोस्टपोन तौरेना लाउथोप याब्राबा गवर्नमेंट की प्रपोजल अमक सिचुएशन लेरिबो मणिपुर की चाही मरी मुक्की अहुम मुक हेना लांगरबा conflict asida census tawbasida akhoi khudong sab leiroi aduna masi yaragadi matam khar moju 20 lakh ri faudi masi census ki yethopiu adu public namadu ubadagi NRC tawdri found demand tawriba asi ani baramna masi yaragi ngatam khara yethopiu na Ministry of Home Affairs government of Manipur proposal toraga madu se de pura sasta gadabane boka adu pu da bi sa lagadi anga bu tara halakani kai kan di aduna moina adu di irang leire Manipur government di kai su proposal leite la purokte adu bu aina ubadagi aina tawre हारगदी मधु मा ओइरे को आइना रबे होन मरक अमत थसगे सिदा ngसाइगी हाइरि बपोटसी कैबिनेट सु फमदना मखोइ मरी से चटखरे ngarang अखोइ स्पोक्सपर्सन ओजारा देशामो यावरगा प्रेस ब्रीफिंग अम पीबदो खोइ उरे अदगी जामे बोंदा इन लाक्सनिंग सी हाई बसी कोविड की मतमददी अखोइगी यूनियन होम मिनिस्टर दा अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट थाबदगी येथोपसे यारी बने हौजिक सी यामना लेजिटिमेट ओइरिने बा थाबा यारिने बा सी अखोइगी हानगी फॉर्मर सीएम ओजा बिरेनदी थागिबा लैरे दे हाइरे को रेस्पॉन्स लाक्ट्री हाइरी अदुमपु सिदा अखोइना मु येंगबा हंगबा याबा वहंग लाइसे करिनो हाइ कांदा ओजा हौजिक से मणिपुर से तुम्मी से पॉलिटिकल गेम दा मणिपुर तुम बनेबा हाइदी पॉलिटिकल गेम से दा ngसाइगी ओजा रोजेस तसो इना हंगजबदो बॉर्डर से पोरस ओइरे से खंगे चंगा इबा दो कल्चरल ट्रेड फूड हैबिट एवरीथिंग मानबनिना मसागी विजन खो यादन संग याबन ते संगरे अदुदगी अमुक कैदौरे इलेक्टोरल रोल दा हापसले आधार पाहले एवरीथिंग पाहले ngसाइगी बोट लेपदा पावर हंगर नाक्ता ओइबनिना सीएम ओइनिंगबा डिप्यूटी सीएम ओइनिंगबा पावर पाइनिंगबा नाक्ता ओइबनिना ngसाइगी मोइ मितो मियान चा चंगपा इलीगल इमिग्रेंट चंगपा मोइ उदेबा एनआरसी गा उदेबा स्टिल मखोइना पामी से अतै नतेबा मखोइगी चौकरी दुखतनेबा अदुदुना मितो मियान चा चंगपदो हौजिक मखोइना मदुगी दो चे दो इरगा थारबो मतमदा सोमदा थबक चुमना तौरप मतमददी वोटर लिस्ट गी मुलोइ कक्कदौरी बोजा कक्प
तारगदी सोमदा मुख कइदौरे मोय इलेक्शन काररोय हेले मा केनोने हजिक के मतंग दो सुम लापम समदा इना सुम थमजनिंग पॉइंट दी हजिक गवर्नमेंट ने प्रपोजल तौद्री को हाइजेगे हजिक की कॉन्फ्लिक्ट की मतुंग इना पोस्टपोन तो हाबसे इयंग दो मानदे अदु सेंसस पोस्टपोन तो बियो हाबदी एमएडी हजिक की मतमस्ता एनआरसी अमो असिदा गवर्नमेंट मणिपुरना प्रपोजल थारक्तरसु तो बियाबा मनबुदी ले आइना ऑब्जर्व तोबदा आइगे प्रिज्यूम तोबददी मणिपुर सिदा हाइबा सही अहुम मुक से क्राइसिस सी याम थोए होजिकी पीस हैव लेत्रे अदो बीजेपी की ममिंग पनमु याद्रे अदो बीजेपी दे रिबा इमेले पाउ एखोय लेटनिंद्रे हाइबसु फोंगो पुसि यावनरबनी अदो सिचुएशन जिला पमदा मणिपुर सिदा होजिकी बीजेपी सु सिया याद्रे अदो नि कमान याहन सिगी हमनदा मणिपुर हाइनिंग तो एखोय हाई कमांड ना मसी पोस्टपोन तो बिरे हागदी मदुगु वेब अमा लागा बोट मुगा काकद्रा हाइबगी तौरक पसु याना लेरियबो होजिकी से अदो मणिपुर गवर्नमेंट दिन निबे नतबा मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर के नमक तंगाई फदे पोस्टपोन तो बियो ना हाई दबा अदो सेंटर ना मणिपुर से होजिक लेरिबा सिचुएशन से बीजेपी अमुक कागदा मालत्रे अदोदी मसीगी मियाम द खतंग दसु सफादबगी दमता अखोय पोस्टपोन तो बिरे हना हाइगदी चोम गो बिग इंडिया गवर्नमेंट ना अखोय पाजान हाइ ताबिरे अदुगी वेब अमा सालगा बोर्ड से मुग बीजेपी एमएलए का यानबगी दमता सेंटर तोपदी याइको अदु गवर्नमेंट दी पोस्टपोन तो ईदे बरमदी ईदे हमदी अखोय यगी सेंसस तो भी यादे ट्रेनिंग से थंद ऑर्डर थोनिसिना तापदी मु पोस्टपोन तो नबी ईदे बो खुदमने नंबर 1 अदुना मसिकुंबा लापो मतमसिदा अखोयना हिंग याबसे हौजे अखोयना सेंसस की मतंग सिदा अखोयना आई असाई हैबदो मोर डिफरेंस ओपिनियन याम पीबल लेबको सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग पीबो यावरी अदो इंडिविजुअल सिंग पीबो यावरी गवर्नमेंट ना दी पीदे अजुसे मतमदा सेंसस हाबसि कइगिनो मसि तौबो तादि अखोय मांगनी हाबसि वहाइसि कइगिदो मकनोबा सेंसस तौदी अखोय एमएलए मांगनी हैना ओपिनियन पीबी याम यावरीबा अदो एमएलए 60 दिगे कायदिनो मांगदुइचे मणिपुर की ओइना 60s एमएलए लेजदेबा मसिदिगे कायदिनो 60 दिगे कायदि मांगदुइनोबा सेंसस तौरकांदा हेंगकदमुगाय 60 दी हेंगकदमुगाय 60 दिगे मांगबो होनदेबा अदो अखोय लांना चटपा नियोंदा तौबदा होजिक एनआरसी सपोर्ट तौरिबा एनआरसी तौदिङैदा सेंसस तौबिगुन हाबसि मरम अनि लैको अमन मितो खंडोक्लिङै तौबिगुन हाबनि नंबर 1 अइना लौजबदि अदुवा सेंसस मि नफु तौसिंगदि एमएलए 40 दिगे खोय मांगनि अदुदि कहिनोबा मणिपुर सिबु 40 खतरबा एमएलए 60 ने 60 में निंगो मतुंग इंडिया की डेमोक्रेसी मतुंग ना कॉन्स्टिट्यूशन पीरी मतुंग ना पॉपुलेशन वाइज होना एरिया से तमदा पॉपुलेशन यामखरबम तमदा चुमाइना एडजस्ट होबा पॉपुलेशन एडजस्ट होबा अदु मतुंग सखिगदबनी अदुगी एरिया याम लैबा मफमदा सी एमएलए खाइदो तकदबनी सिंग दे सखिगदोरे निफू से कोई मिटाई की ने जनरल रिजर्व ने सुप्रीम लेन यादे एग्जांपल आई पीए बने को अदुना सीधी रिजर्व तो मो हाई पॉपुलेशन मतुना स्वास्थ्यपुर का हेंगा खरनी अदुना त तमिलनाडु का हेंगा खरनी उखरुन हेंगा खरनी मदु हेनम यादे हाबरोम द प्रचार तौगदी मियाम नौजी यूनिटी लेना मितो खंडोकनबा एनआरसी की दवत संगसिलबा खोंजंगसु डिफरेंस ओपिनियन थोपुसु याइबा अदु मोमोते ओरोदबा इंडिविजुअल इंटरेस्ट नांगबिगनोबा गवर्नमेंट पॉलिसी दे सत्सेबा ओजानि मरम तंग थसगे सिदा ओजानबुदी हाबिदी एनआरसी से तौरगा एनआरसी हाबिची अखोई एनआरसी हाइसिना अखोगी बोनाफाइड खंडोकपसिनेबा सेंसस हाइसिना अखोई मी मसिंग मिकोपसिनेबा अदुबु डिलिमिटेशन हाबिसिदी it should be based on population अदु इतागदि ओजा इंतंग हाइजरकेबा ngसाइगी अखोगी 1967 दा यूनियन टेरिटरी ओरिकांदा 30 सीट खतनेबा अदुगी मतमदा अखोई कुकी से अमखतनेबो ओरमिसे सीट अमखतनेबो ओरमिसे मदुदगी ngसाइ ओजाना पनबिबदो जही खुदिंगी पॉपुलेशन तरिगे लाख अहुम ओजा हेंगल एबा ngसाइगी
unrecognized village adagi demographic imbalance leirapasida ozana nga sai panbibada 1990 da changapana vote lepaga karakpa haibase oza swai sida wa kai base dum yawrabane ba oza ai ka ma jage ba ko hojiki aina haibo point disnida ai khoina hojik leiriba wahan thok to lang satna bane ai haise NRC खंडोक NRC तो हंसी है विधि में तो खंडोक से है बने बा मधुरे कोई स्टेट लेप से बा अदुला मधुला थाई नरगा आदो लकन मरम संसिल लगा भाग तो साजिन नरगा मुका तो पो सेंसस में चुम्मी सेंसस तो लगा पॉपुलेशन वाइज तो ये नरगा डिलिमिटेशन से लाकनी चुम्मी डिलिमिटेशन अदुला कौन से बा अखोई हाई में तो हन खंडोक पकी रोमदा हाना लेट मिनबा अम संगेबा हंदक खक्तनी एखोई हौजिकी NRC तौदरी सेंसस तौयारो हाइबसे सिंगसु तमजु पुरा लेटमिनरिसे हंदक खक्तनेबा मसीगी एडवांटेज से कई ले मसी चप चान अखोई लेटमिनबा मसंगी अदुना मसीदा अखोई येंगया पॉपुलेशन वाइज ओइना येंगरपम तंदो कुकीसिंग हेंगा लेबि चुमेबा को हौजिसु अखोई हानदिक सुम nganglapani masida hoji government manipurna recognition period foreign lapo recognize tawrwa khunsingchi yam lekre adu khakna sum pang taw do recognize period su aduligi hendolaga 900 above to recognize tawdu bi leiriwa khunsing adugi madugi category na kamaina khandokani मधुसु याम दका होएबा मसी हेंगलिबा 900 सम अबव हेंगलिबा होजि रिकॉग्नाइज तौर गवर्नमेंट एप्लीकेशन था ले जुसी कम जाति नोबा उसु बर्मारी की लक्षण बंगा कनेबा फोरेन कुकी nga कनेबा अदुना मसीदा कोइना येंगु याबसे दुमाइना मधु पुनमक तो येंगबा मतमदा कोइना चंगसिलक्लिबा इश्यूस लाइ थमजनिमुदि मणिपुर प्रजासिंगदा इना रिक्वेस्ट तुजनिंग मका ले हुजि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना मसा मसा की प्रजासिंगना मिहुत ओइन थागा किबसिंगना तुमिन लई अदुगा तुमिन लेना मागी रिप्रेजेंटेटिव ना तुमिन लेरे अदुगदि मागी तुमिन लेरिबा एमएलए की मतुंग इनरिबा सिंगदि एनआरसी पामब्रा पामदब्रा NRC सपोर्ट तौब्रा तौदब्रा अदुगा सेंसस तौहनबा पामब्रा तौगमबा पामदब्रा आइना सुम यंगिबदि तौहननिंगदेबा NRC सहन चना हनिंगदेबा MLA की तुंबे लेरिबा सपोर्ट प्रजा पुनमक से NRC पामदे सेंसस तौहनबा थिंगबा पामदे मरमदि हंदक हर घर तिरंगा मधुमतमदा MLA की इंटरेस्ट थोकिबा प्रजा पुनमक्तो NRC लौथोकपा चना हनबा पामदेबा अदुगा सेंसस थिंगबा पामदेबा मानदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि येंगली पेंदबा लेते मगो MLA सिंगा सुम यानाबा मोगी प्रजा सिंगा चमिनरी लाउरिबा सिंगसिदि कानो मफम रां खंगदबा हा मोगो ऑर्गेनाइजेशन सिंग पंगसेम सेमला पाव लाउरिनी हाइबा रोमदा सेंटर दा ओहनग्रेबा मरमदि प्रजा ने लाउरी हाइबदि मणिपुर गवर्नमेंट ना कीरगा प्रजा के इंटरेस्ट दा सेंटर दे अप्रोच तौदो तौरक्तबनिना सेंटर ने उरिबा मीनिंग दे दु उबेबा को एमएलए होजि यो NRC ने सपोर्ट तौदबा MLA मियाम सेंसस थिंगदबगी MLA मियाम बोट लेपिया रोय हारकोम दमदा असुम होजिकी एखोयगी दिमा से पुंकाई कारेनेबा मा केंद्र दे मा सपोर्ट सिंगा अदुगा लाउरिबो सी सोम सिंगा काइनगनेबा मसी थोक्तबि यमोबा अदुगदि तौरि पुरमक्सिम लेरिबा मणिपुर प्रजा केंद्र की प्रजा सिंग MLA मतुंग इलिबसिंगदि मणिपुर की मी नत्रबा अदुगदि के मखोयना याद्रिसे प्रजा के अगेंस्ट लेरिसे अदुदि मिटोफ चंगपदु मोय सपोर्ट तवेना आइदि लोनिंगेबा मरमदि मिटोफ खंदोकसे दु मोय यादेबा अदुगा मागी लीडर मा होने थागलिबा MLA सिंगसि यादेबा मोय मसे पंगलाव लाउदि यारो बो फंगनबा लाउदु नते एखोय एक्शन पामेबा अदुदि MLA सो सेंसस तो बियारो NRC सत्रिफो लेपियो मागे प्रजा सिंजु लेपियोबा अखोय लाउरिबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिदा कुनकुनथ्रा लाउरिबा मसिन ओजा मखोयदि मचुम जाबनिने ने अरे मचुम चा नति मचुम चा दि यिंग यारो मचुम से अदुम सारे हेते मचुम चा गा मणिपुर दा अदि मचुम चा सिंग से मरोन थोपि गनोबा तुम लेयोबा
manipur nungsidabani na khoi lawjerse ba moi adudi makhoi paza duga makhoi gi representative duga manipur gi minute khoi declare to bi ai ba cham manipur interest wanga kono ba imere kai gi mo manipur interest la ko sa ba aduga manipur gi soka da matamda manipur paza kanna ba la ko tumin lei ba party ga halga mang thari ba kai gi no ba aduna BJP party haiba Congress party haiba any regional party oshino lai ba party interest haigadi mang thar eba paja singju adu gadi NRC di mang thau ya deba oppose adu gadi haiba Manipur da NRC chan si hana lauri ba paja punam civil organization sing punam lauri ba sibu mitop changbo du ya de thingji habne troba mogodi ki adu di aina sai haribudo adudi moni ya bot ki dabar pusilakpa adudi kanto oroisi zum thamgrase haibuga samane hawanida aduda aina hajari singdi kendra leriba imai bemyam aduga larik su hairaba nahamyam ase nasana thagat laiba imele na tawribudo penbra pendibra kana ge dok letbi paza ge letbra manipur ge letbra se lakhoi gi paza ge letre na no kendra gi mi interest letre habdo no logi wa wanida aduna tadi khoi hani punam boksi khoi success oiba ngudra hoji study ba emele ne saba aya sai khoi midam ne di high ge ko airport ai just adu u howe ba ko mana ki hai ai di moi tim ngal natida mokoi na ke ngang na ri ge ha do ai saklaga ke ha ra ke do ta na ba sali ni khang na ba sali ni hai ba adu ni yam karim na ba yam karim ma media sing karim na ba moi na media sing hangni bagi meaning ni khang de phok bi ga ne ba moi hangni sidi koi kai ke so Manipur gi interest ta koi sali ba pun maksina ngam da ba tunga mani adu mayang gi ihundu puraga aduga khoi aseng bodom ta tamnuge na mayang gi mihuk ne su sum leirabina khoi ngaktang su unaraga adugi mayang gi te so phongdo oge hai ga ping ga bodo chali ba mi sing bu karem na bagi mong da hana hai ba ko moi chali ba ma ngani do chali ba ma ha chali ba sing su ma gi mi ne tha de ba ma sa ma than de ni hai bi to bram ta ego mana ngam me ba ya pota aduga gadi kamana Manipur gi paja gi interest ta kamana mungena satlaga phajana thamnungdo bino handak ai gi party gi BJP ai independent wera du party gi MLA BJP gi TKP onu ga wonom na bisap ga samnan chal le ba ko ana asai chali ba sing su aina haiti punma Manipur gu nu siba ngak to oiraga di Manipur paja ga manaraga elected sing ju minna biyo civil organization lauri ba puno se nak makhoi su lo yauri bani ana asoi ba sti leigani MLA sing asoi su yam lei daita yam lo da le asoi yam lei lo leiri ba miyang ge dress da ngam da asaw bana kha ngam ba aduna di moina adu government against ngam bi re MLA gi against ngam bi re na madu da lawkhatlaga madu da action lawna ba ngam handana ba haibudu di miyamgi demand achum demand du namthabgi macha ama oiragadi miyamgi asaw hingala kani habna masi aro ground than. Okay, thank you very much Thagachari. Ozaroji hoji hariba mera baisuni amasuni dubo government employees na government gi against the ngaw hai bane teba Manipur interest da thambi abo hai do thambi hai bane aja hoji leriba Manipur si kai han bi aro hai na government employee la bo sibu government gi against na te khoi Manipur kai aro hai India kai bi aro hai ba sab manai aduna masida khoi gi Manipur gi masa amu oina ko le bisda hoji hariba NRC se khoi da chapna ragadi masi khoi gi problem solve to guni mitop lo thok piu ha sibu government employees sing hai adrian le ragadi kai gi na ba natra
ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯕꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ NRCꯁꯨ ꯆꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ NRC ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯊꯩꯗꯣꯛꯅꯕ ꯉꯥꯡꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ Okay, thank you very much. Luchilak padai ita suta da laksake.